Haka Volley Talent Scouting kala penlong ha ATS College klik tersi Jowai kila don hadu sapu prangut ki Nongialehkai Volleyball ki balawan ban Iashim Bynta haka kerdan open to all kum Bynta ban penkre ya ka lempung National Games ka balai pakandai haka jela. Ya ka ni ka Nongialehkai la penlong da ka Meghalaya State Volleyball Association ha ringkat ka Trilang bat ka West Jaintia Volleyball Association bat la kershan ru da ka West Jaintia District Sports Association. Udukhat ka West Jaintia Volleyball Association ubadairu u General Secretary ka West Jaintia District Sports Association u El Lalu ulaong ba ka ni ka jingtmu ka long ban itu ya ki Nongialehkai ki batbit na ka district na ka Bynta ban syajit ban Nongialehkai na ka jela. Sasuk sama Paul yo ning ba yo ni man juan yang ni kena ni man yo imsen gawa ya gini ke volleyball apa ke district yang yosan ku ni sekemat man kama cuam dan semata lepas ni ke dur ko wan gini nak yo tu wa ke volleyball apa mesti dia yang hilang ku man kata yo wan tang bun ko wan ni to misoram ni kelan kat kau man kat teh teman yang ilak man jibai sebut ni em ni so pautam kantor jalan pautam ni di lokal Mentang ini pet yang jinglong jingman kasun meneng hatura.